Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraza guterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero wowe nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu. Ni amakuru rero tugiye kuba tugenda tubanaho menshi cyane agezweho cyane cyane kuri iyi saa sita. Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kubigenda ivugwa hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Warikare imirwano ikomeye cyane ikomeje kubigenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bitero byaramutse muri iki gitondo. Nibura abaturage babarirwa mu bihumbi 2 nibo bamaze kuba bagenda bahunga iyi Warikare nyuma yuko umutwe w'inyeshyamba za M23 uri gukozanyaho n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Imirwano ikaba ikomeje kubigenda irushaho kuba myinshi cyane cyane muri utu duce nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Uganda yafunze umupaka uyihuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mpamvu Uganda yaje kuba igenda ifunga uyu mupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku nkongi y'umuriro mu icumbi ry'abanyeshuri b'abakobwa yahitanye abantu benshi cyane. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka cyane kandi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yaje kuba agenda avuga ku by'amasezerano y'abaringa akomeze kuba agenda sinywa hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahungabanya umutekano wacyo abera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yagabye igitero kuri Iran bituma Trump asubira mu mazi abira. Ibi byaje kuba bigenda bituma isi noneho igiye kugira ikibazo cya esase mu buryo bukomeye cyane, kuko esase igiye kuba igenda yiyongera noneho mu buryo butigize bubaho ndetse no mu mateka. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi kuri Seko yatakaje guverinoma ariko yigarura inteko. Amayeri yakoresheje muri politike y'igihugu cya Senegal. Turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero reba hano handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi cyane. Mu mirwano ikomeye cyane yaje kubigenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yaramutse iri kuba igenda iba hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu ushize itariki ya 27 nibwo imirwano ikomeye cyane yakomeje kubigenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC yaje kubigenda ishakirana no muri iki gitondo cyo kuyu wa kane itariki ya 28. Imirwano ikaba yakomeje hano muri Warikare. Wazalendo mu gace ka Misambo gaherereye ku mupaka wa Grupoma ya Kisamba ndetse na Ikobo muri teritwari ya Warikare ni iyi mirwano yaje kubigenda yibasira abarwanyi b'inyeshyamba za M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka ku kinyamakuru agera kuri Actualité Sud atangaza ko inyeshyamba za M23 zagabye igitero gishya ku birindiro by'ingabo za leta mu rwego rwo kwigarurira aho zigenzura muri kariya gace ka Warikare. Kuva mu gitondo cya kare muri karere imirwano yumvikanye cyane, urusako rukomeye rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bitera ubwoba mu baturage. Kubera impungenge z'umutekano wabo, biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahunga mu berekeza mu bihuru hirya no hino. Iyi mirwano ije ikurikira iyabaye kuri wa kabiri itariki ya 26 aho abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi birimo Uhuru, Katoba ndetse na Muhwawa muri Grupoma ya Kisamba. Iyi mirwano ikaba ikomeje kubigenda irushaho kugenda ifata indi ntera mu buryo bugiye bukomeye cyane.
ku rundi ruhande n'ubwo iyi mirwano iri kubigenda iba, abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nabo bakaba bakomeje kuba bagenda barushaho gushaka imbaraga. Ibi bikaba bije aho intumwa z'Uburusiya cyane cyane intumwa za M23 n'iz'Ubusuwisi baganiriye mu karere ka Rubavu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Intumwa z'Uburusiya zahuye n'abahagarariye umutwe wa M23 i Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda mu biganiro byari bigamije gusuzumaho ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yasinywe i Doha hagati ya Kinshasa n'uriya mutwe ugeze. Ni ibiganiro byamaze iminsi ibiri kuva kuwa kabiri tariki ya 26 kugeza ku itariki ya 27 Gicurasi. RFP yatangaje ko mbere y'ibiganiro intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kurebera hamwe yuko amahoro yagaruka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bibaho bibi cyane hagati y'aba barwanyi, dore ko imirwano ikomeza kuba igenda irushaho kuba nyinshi cyane kuri ubu butaka. Twibutse yuko kandi aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura ifungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande rurimo kubyubahiriza uretse uruhande rwa leta rwarekuye bamwe bari baragiye bafungwa. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zikomeza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi. Biba ngombwa ko bahagarariye M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasangayo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aturuka mu mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibi biganiro hagati ya Kinshasa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi muzibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abivuga. Rubaya ifite agaciro gakomeye ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize wa 2025 ndetse na 2026. Mu mezi yashize yatangaje ko yateguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington mu micungire ya Rubaya. Ni mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu ku rugamba ho Rubaya yakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za FARDC zikoresheje drone n'abasirikare bo ku butaka, ariko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba aremeza ko M23 igikomeje kurwana cyane cyane umuhenerizo kugira ngo irebe ko yakomeza kuba igenda irinda utu duce, nubwo ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi bikomeje kuba bigenda bivugwa, icyorezo kiri kuri ubu butaka gikomeje kuba gituma ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi ku mipaka ihuza igihugu cya Kongo ndetse n'ibindi. Igihugu cya Uganda kuri uyu wa gatatu itariki ya 27 Gicurasi cyatangaje ko cyafunze by'agateganyo ingendo zinyuranye ku mupaka uhuza Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ukwirakwizwa ry'icyorezo cya Ebola. Abashinzwe ubuvuzi muri Uganda bavuga ko bafashe icyo cyemezo nyuma y'icyo bise ibyago biri hejuru cyane by'ubwandu bwa Ebola binyuze ku mupaka ibihugu byombi bisangiye kubera icyo cyemezo kiri muri Kongo. Nubwo muri Uganda naho cyamaze kuhagaragara umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kennedy Rugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni yatangaje ku rukuta rwe rwa X ko ingabo zafunze imipaka y'icyo gihugu kugira ngo hakomeze kuba hagenda harebwa yuko umwuka mwiza wagenda ugaragara kandi bakarwanya n'iki cyorezo kiri gufata indi ntera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, dore ko cyamaze kuba kigenda gihitana abantu ba mbere.
Mu gihugu cya Kenya inkongi y'umuriro yibasiye abanyeshuri ihitana benshi. Icumbi ry'abana b'abakobwa biga mu ishuri rikuru ryisumbuye Itumigisha Kweli Academy Igori mu ntara ya Nakuru mu gihugu cya Kenya yafashwe n'inkongi y'umuriro mu gicuku, byibuze abanyeshuri 10 bahise bahasiga ubuzima. Nkuko Croix Rouge ya Kenya ibitangaza ngo iyi nkongi y'umuriro ngo yadutse mu masaha 7 z'igicuku, ariko itangazwa mu masaha 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kane, nkuko tubikesha The Truth AKA. N'itangazo ryashyizwe ahagaragara na Croix Rouge ya Kenya yagize iti nyuma y'inkongi y'umuriro yavuzwe ahagana mu masaha 9 n'igice za mu gitondo mu Itumishi Girls School Academy mu ntara ya Nakuru, Croix Rouge ya Kenya yatabaye kugira ngo ishyire ubutabazi bukomeye. Bongeyeho kandi ko hakoreshejwe imbangukiragutabara hamwe n'abakozi bashinzwe imitekerereze ya muntu ngo bafashe abanyeshuri bahuye n'ihungabana, kandi bari gufatanya n'inzego z'ubutabazi n'inzego zose mu gihugu cya Kenya kugira ngo hitabweho aba bose bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya. Martin Fayulu yaje kuba agenda atangaza ko ibijyanye n'ibiganiro ndetse n'amasezerano ashinyirwa Washington ntacyo azafasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri Martin Fayulu aremeza ko amasezerano ya Washington ntabwo ari igisubizo kirambye byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'u Rwanda. Uyu muyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki kiganiro kuri Space yateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera Ticha Mahwa kuri X yasenye imvugo ya guverinoma ivuga ko aya masezerano ari ingabo chiffred cyangwa se diplomasi. Fayulu yagize ati guverinoma Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki ifashwe. Ibi nibyo yibagije, ahakana ko aya masezerano yacecekesheje imbunda cyangwa se agarura ubusugire bwa Kongo mu turere twigaruriwe n'inyeshyamba. Uyu munyapolitike ushobora nawe kuzabera akasamutwe u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi. Asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu abafata nk'abacakara b'igihugu cy'u Rwanda bakubitwa kandi bagatotezwa, mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyari 30 z'amadolari buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Yabishimangiye agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka ku butaka bwacu. Ryamaganye imvugo y'uko amasezerano ya Washington nibura yagamije kuvanaho M23. Ubuyobozi w'ihuriro wa Lumaka ariko yafashe agaragaza ko ahari cyane itandukanya mu buryo bweruye ubufatanye n'ubw'ubukungu bagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko ashyigikiye mu gihe yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano Kongo yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma ngo aho ahagaze harasobanutse icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano wa Loni 2773 kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda zigomba gusubira iwabo kandi AS23 igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro akunde aboneke hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni kimwe mu bibazo byugarije Afurika kandi gikomeza kuba kigenda akiba imbere dore ko ubu no mu gihugu cya Senegal umuriro uri kwaka mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu gihugu hose. Politike ya Senegal yongeye gutungura benshi nyuma y'aho Ousmane Sonko wari umaze iminsi mike yirukanywe ku mwanya wa minisitiri w'intebe ahise agaruka mu nteko ishinga amategeko maze atorwa nka perezida wayo n'amajwi hafi ya yose. Kwamamaza Sonko ku mwanya wa perezida w'inteko byabaye ku itariki ya 26 Gicurasi nyuma y'iminsi mike
ine gusa Baswani Diamo Faye aseshe guverinoma yari iyobowe na Sako ndetse anamuvanaho ku buyobozi bwayo. Ibi byatumye benshi bibaza uburyo Sako yabaye perezida w'inteko kandi atari asanzwe ayibarizwamo muri icyo gihe. Nyamara amategeko ya Senegal agaragaza ko yari afite ubudepite bwe gusa bwari bwarahagaritswe by'agateganyo kubera inshingano yari afite muri guverinoma. Yari yarahagaritswe ubudepite kubera kuba minisitiri w'intebe. Mu matora y'abadepite mu mwaka wa 2024 ishyaka rya PSTS rya Sako ryari ryarabonye ubwiganze bukomeye mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Senegal. Ni nako kandi Sako ubwe yari yaratorewe nk'umudepite, ariko amaze kugirwa minisitiri w'intebe manda ye mu nteko ihita ihagarikwa nk'uko biteganywa n'itegeko ry'igihugu cya Senegal ribuza umuntu kuba umudepite kandi ari muri guverinoma icyarimwe. Ubwo perezida Diomaye Faye yamwirukanaga ku mwanya wa minisitiri w'intebe tariki ya 22 Gicurasi 2026, Sako yahise asubirana uburenganzira bwo kongera kwicara mu nteko ishinga mu nteko y'abadepite wa PAS. Nyuma yaho Henri Mahwik Ndiaye wari perezida w'inteko nawe yeguye kuri uwo mwanya, bituma hategurwa amatora mashya kubera ubwiganze bukomeye bwa PASTEF mu nteko. Sako yahise ashyigikirwa n'ishyaka rye maze atorwa n'abadepite 132 mu 133 bari bahataniye aya matora. Uko Sako yahinduye gutsindwa itsinzi, kwamamaza Sako nka perezida w'inteko byafashe nk'uburyo bwo guhindura igihombo cya politike itsinzwe ikomeye cyane. Nubwo yari amaze kwirukanwa muri guverinoma, Sako yahise afata umwanya ukomeye ushobora kumuha ijambo rinini kuri politike y'igihugu cya Senegal. Perezida w'inteko ifitiwe ububasha bwo kuyobora ibikorwa by'abadepite, kugenzura ibikorwa bya guverinoma no kugira uruhare rukomeye mu byemezo bya politike. Abasesenguzi benshi babona ko Sako yakoresheje neza amategeko amwemerera guhita agaruka mu nteko akimara kuva muri guverinoma, maze ishyaka rye rihita rimushyira ku mwanya ukomeye. Mbere yaho baho indi myanzuro ya politike yamubuzaga kongera kugira ijambo rikomeye cyane. Perezida n'uwo yari yarazamuye batangiye guhangana bikomeye cyane. Ibi byose byabaye nyuma y'amezi menshi havugwa ubushyamirane hagati ya perezida Diomaye Faye ndetse na Sako. Abantu benshi bafataga nk'abafatanyabikorwa bakomeye cyane cyane muri politike ya Senegal. Sako niwe wagize uruhare runini mu gutuma Diomaye Faye atsinda amatora ya perezida muri 2024 nk'uko we ubwe yari yabinyujije mu kwiyamamaza kubera ibibazo by'amategeko. Diomaye amaze gutsinda amatora yahise amugira minisitiri w'intebe, ariko uko igihe cyagiye gishira abagabo batangiye kutumvikana mu micungire y'ubukungu, ibiganiro bya MAF ndetse n'uburyo ubutegetsi bwari kugomba kugabanywa hagati ya perezida na minisitiri w'intebe. Kwamamaza Sako nka perezida w'inteko byatumye benshi batangira kubona ko ashobora kuba agiye kuba umunyapolitiki ukomeye, ashobora kubangamira gahunda za perezida Diomaye Faye imbere mu butegetsi bwa PASTEF. Ubwoba ni bwinshi. Abatavuga rumwe na Sako bavuga ko hari amategeko yirengagijwe. Nubwo Sako yatowe ku bwiganze bukomeye, abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibabyishimiye. Bamwe muri bo banze kwitabira itora, bavuga ko uburyo Sako yasubijwe mu nteko no guhita atorerwa perezida wayo bitubahirijwe n'amategeko.
hari abavuga ko Senegal yinjiye mu bihe bidasanzwe aho imyaka rimwe rishobora kuba rifite ububasha bukomeye muri guverinoma no mu nteko icyarimwe, ibintu bishobora gukomeza kongera ubushyamirane bwa politiki mu gihugu cya Senegal. Impungenge ku ubutaka bwa Senegal kwamamaza Sako kubwa yaba perezida, ibi bikaba bishobora kuba byagenda bituma habaho ikibazo gikomeye cyane cy'uko iyi mitwe ishobora kuba igenda ihanganye. Byumvikane ko Faye uri perezida w'igihugu cya Senegal ubu ngubu nta shyaka afite, nubwo hari ishyaka rindi riri gutegurwa ashobora guhita yagenda ajoiningamo.